Ikaze nshuti z'akadasohoka, umuyoboro wanyu w'amakuru. Ngiye kubagezaho uburyo RDF igambaniwe mu ntambara ya M23 na Congo ukuntu byifashe. Mu gace ka Gisuma aho FDLR yafashe ikomeje kwitoreza mu minsi ishize, hari hangajwe abasirikare barenga 600. Abo basirikari ni urubyiruko kugira ngo bakorere mu ngata, kubera ko abasirikari ba FDLR barakuze cyane ku buryo buhagije. Nyuma y'ibyo andi makuru yatangajwe ni uko FARDC yafashe FDLR kubera ko FDLR abasirikari bayo barakuze, bamaze igihe ku myitozo. FDLR abasirikari bayo bakuze bari gutoza FARDC, babaye umwe kandi abana benshi bavutse muri FDLR kuva mu 94 muri 94. Ubu ngubu bafite ubwenegihugu bwa Congo. Aba ngaba babaye abasirikari b'igihugu cya Congo. FARDC na FDLR babaye ntabwo bakitwa umutwe w'iterabwoba, babaye igihugu cyangwa se igisirikari cya Congo kimwe. None bari koshya u Rwanda ngo FDLR iri ukwayo, ngo none ngo nibagende ngo bifatanye ngo bajye guhasha FDLR. Aka ni agatego RDF izagwamo, ubundi bakayitsemba burundu. Ikimara kugerayo bazahita bayizimya. FARDC na FDLR ni umutwe w'igihugu umwe, ni igisirikare kimwe cya Congo. Noneho RDF mu gihe igezeho bagahita bayizimya, bari kwihorera ibyo M23 yabakoreye, kubera ko perezida wa Congo yatangaje ko M23 bitewe n'imbaraga ifite, ikoranabuhanga rihambaye riri gushira ikoranabuhanga rya FARDC hasi mu gihugu cya Congo, ibikoresho, intwaro, ngo ni intare zasarambwe. Aba ngaba bagaragazwa ko na perezida wa Congo Tshisekedi ko nta kabuza M23 harimo abasirikare b'u Rwanda. Niyo mpamvu bashaka kugira ngo u Rwanda rujye kugarura amahoro nk'uko rusanzwe rutabara Mozambique, Central Africa n'ahandi hose, ngo bajye gutabara Congo. Noneho ngo bifatanye na FARDC na RDF ngo bajye kuzimya M23. Ngo bajye kuzimya FDLR. FARDC ngo yifatanye na RDF bajye kuzimya FDLR, kandi FDLR yabaye abanyagihugu muri Congo. Ni bamwe na FARDC na FDLR bariyunze, FDLR tuza FARDC. Murumva ako gatego karimo nshuti zanjye? Ako gatego mu minsi mikeya batangaje ko FDLR yahawe agace ka Goma ko ari izajya ikayobora, ariko na M23 iriyo. Hariho agace ka Goma yafashe mu ntara y'amajyaruguru ya Kivu, ariko na FDLR iriyo. FDLR ni ishinzwe gutanga amategeko, iha MONUSCO n'ibindi bihugu by'amahanga nka Kenya aho bigomba gufata mu gihe bije gutera inkunga muri Congo. FDLR yarayoboye, irakomeye muri Congo. U Rwanda nirukora amakosa rukajyayo ngo rugiye gukubita cyangwa se kwica FDLR rufatanyije na FARDC, bizaba birangiye. Bazahita baruzimya, nk'uko uyu muperezida wa Congo yari yaravuze ko agomba kuzatera u Rwanda akarugirira nabi. Inzozi ze zizaba zisubijwe mu gihe gitoya. Mbwira ngo abantu mwese mukiri bashya mukore subscribe, mukore kuri iyo nzogera hasi, ntabwo ari igisasu ngo kirabaturikana. Nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, ikaze kuri uyu muryango kugira ngo waguke mumenye amakuru uko bimeze muri iyi si ya none,
mu bihugu bya Afurika intambara ziberamo, amakuru ndayafite ndahari ngo nyabahe, isaha ku isaha, umunota ku munota, kabiri kuri kabiri, gatanu kuri gatanu. Mbabwira ngo niba wakoze subscribe wibuke na like, comment, ibyifuzo byanyu ni iby'agaciro. Nagiye mbabwira iyi ntambara ukuntu imeze. M23 yarakabije, yihanije Congo ku buryo iri mu marira akabije, yishe abasirikari benshi ba Congo, kandi FDLR mu gace ka Rubaya, aka gace bavuga ko karimo korota, igihugu cy'u Rwanda kigenda kigafata izo gold cyangwa se amabuye y'agaciro, noneho amabuye y'agaciro akajya kugurishwa hanze avuye Congo muri ako gace ka Kibaya, ni ka Rubaya, ni agace ka Rubaya, aho ngaho M23 yafashe nyine. Ibi nabyo bikomeje kurya uyu muperezida wa Congo, ko bari kumusahura imari agiye gukena, u Rwanda ruri gutwara zahabu ziri kuva muri ako gace. Ako gace M23 yashinzeho ibirindiro, ikaba yaragafashe bugwate amabuye, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akaba agenda agurishwa, noneho hamwe akoherezwa mu Rwanda bigizwemo n'igisirikare cya RDF. Izi ntambara nk'izi, ubucakura nk'ubu bushingiye ku ki? Wakwibaza kabiri utekereje kabiri, kandi ntabwo bateze kuhava M23. Izi ntare za Sarambwe zikomeje kwitoza no guhabwa ibikoresho, ni nako FARDC na FDLR bakomeje kuneshwa, ariko bakaba bari kwitegura bya nyabyo imitwe, ibitekerezo no gukoresha ibitekerezo bihambaye kugira ngo bazimye M23 ifashwa n'u Rwanda cyangwa se RDF na M23 babizimye, babivane kuri ubu butaka bwa Congo kugira ngo badakomeza gusahura amabuye y'agaciro muri ako gace. Nanone nk'uko bisanzwe i Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari agace